guys, welcome back to my channel. So sing tini tabuk mini so thangai tongo manu chigon mukon manai paina bagai. So let's go. अच्छा नहीं मेरा छोटा सा shopping khaibai sing tabo exit khai tongo sang apare sang big bazar thalaina tai view nai di sunset ang mane busak nai thok thok tabo sang big bazar thangai tongo jarai ni shopping ro khaina bagai bini solid food rok nana nango tai kabangma manai tongo norong ang nogo thangai phone gana so let's go. Ông đây, choice cái gì? Ông khóc có bố không? So ani marketing pai kha big bazar te tabuk sang restaurant thanai tamne hinkai asal tiponi simin offer mane kuno phano chadai gya boh khali so mayo khusuka so sang tabuk new restaurant thanai restaurant bumo new restaurant angosmo thangya paro so lagena kata restaurant ni experience khala na bhai aro ne korok chamko so vacation restaurant
जों order रखा Korean rice, butter naan roti, cheese ball, Thai paneer. जों order तो अपना दिमाग गर्म कर खाना खाते समय आराम से खा खाऊंगी आराम से ठीक है कैसे चाहिए तू So, sengchate no Uber ni auto book khalai kya. Actually, dati no book liya. Sang wait khasho ka connect mani ler soka. So finally last to kasha auto man kha. ये तो जल्दी दिखने में पेन से प्याज नहीं जल्दी बोल क्या है गैस कर और छोटा वाला सेसमी भी दिया हुआ इसमें हम लोगों ने कौन सा कोरियन दिया ये राइस कोरियन है ना अरे स्टोरेज नहीं है मेरे इधर संजे ऑटो बुक खाई माने ऑटो वाला आस के स्पीड चालू का आस के स्पीड चालू का संकी सुखा ओ माय So ang nogo sok pai kya tabuk ye kisa time angka to ang je mane pai mane abo norong no phuno gana और दिन का angko mini so ne pai mane ne cotton 190 rupees ne amo asa kabang maman kha Hai, amo pai ke ang ani tamling kani skin berai no oily hangkai amo oil absorbing sheets price hangkai 260 rupees tai or
besuk pieces tong 50 pieces tongo sheets almost sheet mask na bisingo ang khulugi naya ko amo paikha ta amo earring golden color ni price 200 rupees. I love it, very beautiful style. Asal na paikha mini sote ang tay asak mana to malay kerai paina ni gam sung no pai tu khap tay ungko charai round rice ang kaisa mana doctor mana child ni doctor bonus hama khana ma name mana charai rock no white rice mana white rice ni sai brown rice rakai chawo honai abagna white brown rice pai tu bukha besung 1 kilo ning na 1 kilo na 1 kilo wo wapar bini babe gujung yang ni yang amo pai tu kha lele ta amo 1 kilo ha ni che 1 kilo ni amo besuk price bishi 165 rupees ni amo brown rice tai amo pai kha big bazaar tui amo mana charai ni mai mui rok songprut tabuk angani charai no solid food reman kha mane mai dal reman khangkai afro amo mane smash khaina bagoi amo nango ke paitu kamo kaise 90 rupees ngom 90 rupees tai mix dal और जोतो उनको दाल मिक्स खाई सकते होंगे उनको रोकना ना उड़द दाल मसूर दाल और क्या क्या दाल होता है मूंग दाल मिक्स दाल और अम्बो बचाराई नहीं बाकी ना मिक्स दाल बिस्किट more biscuits tai ngo cheese amo bo charai ni bagai no unko 8 ani charai tabuk 8 plus unjak 8 plus month abagi no tabuk bono ta o month ni chimi tabuk amti solid amti cheese fruits rogri man kha nangka bang nang bo pai tup kha cheese last apple उनको आरो सीजक तमाने उनको कश्मीरी एप्पल ने कश्मीर माने वो कश्मीर ते फाइकाना आबागे नो माने सेंट भी अच्छा रहे ना मतलब पूरा इसका जो स्मेल है पूरा मतलब ओरिजिनल एप्पल लग रहा है इसलिए और इसमें किलो कितने का था किलो 194 ओ सॉरी 174 किलो 174 का था तो मैंने 1 किलो का ये खरीद कर लाई हूँ बहुत मतलब अच्छा स्मेल आ रहा है तो पक्का ये ओरिजिनली होगा कश्मीरी एप्पल लिखा हुआ था वहाँ पे बिग बाजार में तो बस यही था जो आज मैंने शॉपिंग किया तो बस मेरा वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ और अभी मैं रात को बस यही तो फिर हम अभी चलते हैं बाय बाय।